Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمال الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة. لا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة. وعيبي واشتغالي بتزويد المحالي وإقبالي على مرتع البوس الوخيمة. فيا ذا الجود جد لي بمأمولي وقصدي وخذ بي في نهوض الطريق. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. الحسن ثم الحسين للنبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. فضل يا ذا
ذا العطاء وش في سقيمه، فلي يا ربي في فضلك المبذول رجواء، وفي رجواك كم قد لقينا من غنيمة، على باب الكرم والعطايا قد وقفنا، وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، فهبنا ما نرتدينا وسامح ما اجترحنا، وقلبي فاجعله في الطويات السليمة. أنا العاصي أنا المذنب الخاطي، فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة، ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يطيب البال والعيش يصفو لي نعيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض، فيا مولاي يا ذا العطا يسر قصودي وأنجز مطلبي واجعل العقبى سليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Hari ini gue lagi di Malang, hadir Hall Imamin Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima fid dharain amin. Kita akan lihat, wah luar biasa suasananya, rame banget nih di alun-alun udah begini. Jalan sehat sayang. من نعمة تبدو لدينا وكم لله من منة فينا قديمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على انظر إلى عبدك وسهل صعوبه، واكشف الكرب واستر يا إلهي عيوبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع ارحم العبد اللي ضاعت عليه الشبوبة، ضيع العمر في غفلة وضيع حزوبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع في زلال في غفلة في كذوبة، كل حضر والعبد في ذي المغوبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الخير أضحى بالعجوب هو يشوبه. يا
حسرته مسكين قد زاد حوبه آمين. وكفر ذنوبه ما له إلا أنت لي ضاقت تفكك عصوبه الله الله يا الله والصلاة على من وسع الله أصلح الحال في الدنيا ويوم المثوبة واطف نيران من عاده واكف حروبه الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على من وسع سلك بالمصطفى يا رب تذهب شغوبه الحبيب الذي هبت علينا هبوبه السر لي فاحت علينا طيوبا ملتجى العبد لي جارت وشدت خطوبا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على بجوده بحمد الله طلعت طهوبه غيث مغصب على اهل الكون سالت شعوبه به وسقى به تبارك حبوبه وانجلى الرين عن قلبه وفاضت جروبه الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من وسع والصلاة على من وسع الله رحوبه الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على من وسع الله رحوبه بختنا بالنبي والآل نعم العصوبة ما هم العذب يا ما أحسنه وأحسن عذوبه الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من وسع الله رحوبه سعدنا زين كم حلبت على أهله نوبه من تعلق بأهل البيت درت حلوبه الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على
من حياضه واجتنى من علوبه وارتقى مرتقى عالي تسامت غلوبه. للنبي واقف على الباب دوبه يبكي الدمع شقق من ذنوب جيوبه. الله الله يا الله 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 يا الله الصلاة على من وسع الله رحوبه. قام بالباب يدعو فارحموه وارفقوا به واشرحوا الصدر له واهدوه واجلوا كروبه. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من وسع الله رحوبه. قط ما له سواكم فادركوه اعتنوا به قبل نجم السها يا أحباب يدنو غروبه. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من وسع الله رحوبه. وانعرج في مسيره فاعطفوا واعرجوا به والصلاة على من وسع الله رحوبه. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من وسع الله رحوبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى sambutan atas nama ini akan disampaikan oleh Allahu Allahu ya Allah lana بالقبول. Allahu Allahu ya Allah lana بالقبول. على فينا باب مولانا طرحنا الحمول. Allahu Allahu ya Allah lana بالقبول. itu Masya Allah singanya model singa hebat ceramahnya. Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih itu bahar itu lautan يا فرد يا خير معطيها majlis taklim beliau Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qurtubi Al-Qurtubi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih penuh dengan tangis. Kepada Allah apabila setelah mendengar ini, setelah ambil ini, beliau radhiyallahu anhu kalau mendengar atau membaca suatu kitab pasti akan langsung hafal dan memahami. Usia beliau 13 tahun telah dibukakan hijab-hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendampingi dan belajar kepada ayah-ayahnya. Beliau radhiyallahu anhu. Guru tunggal beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Fakih. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka an tu'tiyahu fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Ya Allah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk junda yang tersentuh kita ini. Aku mohon kepadamu ya Allah agar kau kurniakan bahwa anugerahkan cucuku ini fahaman nabiyyin, kefahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, kekuatan hafalan para rasul. Dan setelah tumbuh besar dengan syukur hingga di usia 7 tahun beliau telah hafal seluruh Al-Quran. Tanpa kena jenuh dan lelah. Hingga di usia yang masih muda remaja telah hafal kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya dari
هذه أمهات جميع الحمول نسلك على الصدق في سبل رجال الفضول سبل التقى والهداية لا سبيل القبول يا الله طلبنا يا من اسم الكون يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجعت القبول. Alhamdulillah gue udah hadir di acara hall ini. Tadi ada luar biasa dibacakan manakib Imamain Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dan anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma wa nafa'na bihima fid dharain amin. Luar biasa manakibnya. Dari umur 7 tahun Habib Abdul Qadir itu sudah hafal Al-Quran, sudah luar biasa ya. Jadi dan banyak ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita ini di zaman yang sudah jauh ketinggalan. Jadi insya Allah dengan hadirnya kita di sini, insya Allah jadi tali yang mengikat kita masih berhubungan kepada beliau-beliau ini. Walaupun beliau udah di alam barzakh, tapi insya Allah ikatan itu tetap ada dengan kehadiran kita di sini. Dan tadi ada tausiah dari Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Beliau mengutip inda zikrus salihin tunzilur rahmah. Di saat kalian mengingat orang soleh itu menurunkan rahmah. Duduk bersama orang soleh itu dekat dengan rahmat. Mafhum mukhalafahnya kata Habib Taufik, mudah-mudahan Habib Taufik umur panjang, sehat afiat. Kalau mengingat orang soleh menurunkan rahmat, maka kalau mengingat ahli ma'asi, orang yang bermaksiat, maka membanggang-banggakan orang ahli maksiat, maka itu menurunkan laknat, apalagi duduk bersama mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Kita ini ahli maksiat, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, tapi kita mencintai orang-orang soleh. Mudah-mudahan ini jadi bentuk rahmat dari Allah SWT buat kita semua. Tidak hadir di tempat ini kecuali Allah izinkan untuk hadir di sini. Allah pilih, karena tidak ada satupun di dunia ini yang kebetulan. Semuanya takdir Allah. Kalau Allah mengumpulkan kita di sini, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan tanda dari Allah kita dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan yang belum bisa hadir juga hatinya terpaut dengan tempat ini, sehingga kita semuanya terikat dengan orang saleh dan akan dikumpulkan bersama orang saleh. Banyak karakter manusia yang gue lihat hadir di hall, banyak. Tapi gue yakin kalau Allah yang maha bisa juga mengampuni kita, mengumpulkan kita semua berkat amalannya para wali. Apalagi amalan dari kedudukannya Al-Imamain Al-Qutbain Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wa ibnihi Zainal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma wa nafa'na bihima wa bi alima fid darin amin. Dan mudah-mudahan semua keluarga Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang masih hidup insyaallah diberikan umur panjang, sehat afiat, diberikan keberkahan ilmunya, dan semua alumni dari Pondok Pesantren Darul Hadis insyaallah menjadi ulama-ulama penerus Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Dan Al-Faqir Babe Aldo datang ke tempat ini tidak lain tidak bukan menyadari betapa banyaknya kekurangan, banyaknya dosa. Mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Faqir di tempat ini, Allah ampuni dosa kita semuanya, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah dah ampuni dosa semua umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma fil ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, waj'alna wa walidina wa masyayikhina wa sahbina wa azwajina wa ahbabina wa auladina
وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan kita selalu bisa sama orang-orang soleh walaupun kita bukan orang soleh. Gua Babe Aldo pamitan, sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Dan aku membenci orang-orang zalim. Aku membenci pelaku, membenci orang-orang zalim, kezaliman, kemungkaran, walaupun aku terkadang berbuat seperti mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal